Iyaduka rya robo za gisirikare riri kwihuta cyane. Ubwo Amerika yateraga muri Iraq muri 2003 yakoreshaga igisirikare gisanzwe, mu kirere ikitabaza drone, hasi ku butaka nta robo zahakoreshwaga. Ikinyamakuru Le Monde gitangaza ko mu mpera za 2004 robo 150 zahise zijyanwa ku rugamba. Muri 2008 umubare wari warazamutse cyane kugeza kuri robo 12,000 zo mu bwoko 12 butandukanye. Kugeza ubu mu bihugu Amerika ifitemo ingabo nka Iraq na Afghanistan ikoresha drone zirenga 7,000 zo mu bwoko bugezweho bwa Predator na Reaper. Mu mazi bagakoresha MK8 Fire Scout. Drone zo mu bwoko bwa kajugujugu zifasha mu butasi, gufasha mu bitero byo mu kirere ndetse no kunganira ingabo zo mu mazi no ku butaka kubasha kumenya neza aho umwanzi ari. Igisirikare cya Amerika kirwanira ku butaka gifite gahunda yo kugabanya ingabo zacyo kikongera robo mu rwego rwo guhangana n'ibyihebe. Ku butaka Amerika ikoresha robo zigera ku 12,000 ziganjemo izikorwa na iRobot nka iRobot 510 Packbot, zikoreshwa hari urugamba rukomeye mu gutegura ibisasu, kumenya hari intwaro z'ubumara n'iza kirimbuzi. Nubwo akenshi iyo havuzwe umwaduko n'ikoreshwa rya robo mu gisirikare hakoreshwa ingero zigaruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CNN itangaza ko nibura ibihugu 87 biri gukoresha iri twakita nk'iterambere mu bya gisirikare. Iki kinyamakuru cyabitangaje mu nkuru cyahaye umutwe ugira uti The future of war will be robotic yo kuwa 23 Gashyantare 2015. Mu bifite umuvuduko kurusha ibindi havugwamo Ubwongereza n'Ubushinwa. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cyo muri Afurika kivugwaho gutunga nacyo robo za gisirikare nyinshi. Si ibihugu gusa kuko n'imitwe yitwaje intwaro nayo yatangiye gukoresha robo mu ntambara. Muri yo harimo umutwe wa ICC. Muri 2015 impande zari zihanganye muri Ukraine nazo zakoreshaga robo na drone ku rugamba. Ikoreshwa rya robo rirasa naho riri mu ntangiriro. Ibi tubigereranyije no mu myaka 100 ishize, izi robo zagereranywaga n'iyaduka rya Bristol TB8, indege ya mbere y'intambara yabayeho, cyangwa se Mark 1, ikimodoka cy'intambara benshi bita igifaru cyakoreshejwe bwa mbere mu ntambara. Uko bigaragara hazaza haduhishiye byinshi. Izi robo ziri gukorwa ubu zizakomeza guhindurirwa imiterere n'imikorere, zirushaho guhabwa imbaraga n'ubushobozi bwinshi. Ahazaza h'igisirikare cyo mu mazi cya Amerika si ugukoresha gusa robo yitwaje intwaro ku butaka, ahubwo harateganywa ko igomba no kuba yifitiye drone ntoya cyane yayo yikoreshereza. CNN itanga urugero rwa PD-100 Black Hornet ipima garama 18. Iyi izajya ifasha igisirikare cyo mu mazi kubasha kuneka ba mudahusha n'abahandi hose umwanzi ari. Indi drone ishobora kuzajya ikoreshwa na robo zo mu mazi ni Zephyr ipima metero 22, igakoreshwa n'imirasire y'izuba, ishobora kumara mu kirere iminsi 11. Tariki ya 6 Nyakanga 2016, Lieutenant General Andrei Grigoriev, umuyobozi mukuru w'igisirikare mu bijyanye n'ikoranabuhanga w'Uburusiya, yatangarije ikinyamakuru RIA Novosti ko mu minsi izaza abasirikare bagomba gusimburwa na robo. Ku bwa Grigoriev asanga mu gihe kizaza intambara izajya ihuza robo ku butaka, mu mazi, mu kirere no mu isanzure, akongeraho ko iminsi y'abasirikare basanzwe ku rugamba ibaze. Andrei Grigoriev yagize ati ndabona hari gukorwa robo nyinshi z'intambara. Mu by'ukuri mu gihe kizaza intambara izajya iba irimo imashini n'abazirwanisha aho kuba abasirikare barasana. Zizajya ziba ari units za robo zihambaye zizajya zihanganira ku butaka, mu kirere, mu mazi no munsi yayo ndetse no mu isanzure. Grigoriev yongeye ko abasirikare bazahindurwa bakoresha izi mashini aho kujya ku rugamba. Ibi ikinyamakuru RT cyabyanditse mu nyandiko cyahaye umutwe ugira uti War Machine Robot to Replace Soldier in Future, yanditswe ku itariki 6 Nyakanga 2016. Mu rwego rwo gukora robo zikoresha ubwazo, OPK, igice cy'uruganda rwa Rostec Arms Corporation, yakoze software yitwa Unicorn ishyirwa muri robo za gisivili cyangwa iza gisirikare ku buryo izongerera ubwenge bwakozwe na muntu. Ibi bizajya bizifasha kwikoresha no kwiyobora mu bikorwa bikomeye zibyifashijemo. Unicorn biva ku ijambo ry'ikilatini bisobanuye umwe gusa. Izajya ifasha robo zigira nibura ku 10 gutanga inshingano, guhitamo umuyobozi wazo no guha inshingano ku rugamba buri robo.
uretse kubasha gufasha robo gukora ku rugamba, Unicum izajya inasaba ko izitari gukora zasimbuzwa. Unicum ishobora gushyirwa muri robo iyo ari yo yose, yaba ikorera ku butaka, mu mazi cyangwa se mu kirere. Kugira ngo ubashe kubona neza ishusho y'igisirikare cy'ahazaza, muri 2005 mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo Winter Green Research bwagaragaje ko isoko rya robo za gisirikare muri Amerika gusa rizava kuri miliyari 3 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika ryariho muri 2014 rigere kuri miliyari 10 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2021. Ni ukuvuga ko mu myaka 7 gusa amafaranga iki gisirikare gishora muri uyu mushinga azikuba inshuro 3 zose. Noah Shaki, umwarimu muri kaminuza ya Sheffield mu bijyanye na robo, yatangaje ko mu gihe Ubushinwa buzaba butangiye gucuruza drone mu bindi bihugu, ko ikoranabuhanga ryazo ritazatinda gukwira ku isi hose ku buryo kubwe imyaka 10 ihagije. Imyaka 10 kandi Noah Shaki ayihuriramo na Sam Brannan, umusesenguzi mu bya drone muri Center for Strategic and International Studies muri gahunda y'umutekano mpuzamahanga muri Amerika. Brannan avuga ko mu myaka nibura 5 buri gihugu kizaba kimaze kugira UAV, Unmanned Air Vehicle, izina uzakunda kubona mu nyandiko nyinshi risobanura drone. Mu myaka 10 Brannan avuga ko aribwo nibura buri gihugu kizaba kimaze kugira drone zirasa kure zo mu bwoko bwa Mk9 Reaper. Defense One ikomeza ivuga ko bitazasaba buri gihugu kugira ikoranabuhanga ryo gukora drone, kuko Ubushinwa bwatangaje ko bugiye gutangira guhangana n'Abanyamerika ndetse na Israel byari bisanzwe biyoboye ikorwa rya drone. Tariki ya 19 Mata 2014 nibwo igikomangoma Salman bin Abdulaziz wo muri Arabia Saudite yahuye na Lieutenant General Wang Guanzhong ukuriye ingabo z'Ubushinwa basinyana amasezerano yo gukorana drone. Ibi Ubushinwa bwabikoze mu gihe Amerika yari yaranze gutanga iri koranabuhanga ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose kugeza no ku byo bakorana bya hafi. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 28 Mata 2017 nibwo igisirikare cya Amerika cyongeye kugerageza izindi robo zimeze nk'ibifaru, ariko zo zikaba ntoya kandi zikoranye imbunda zirasa urufaya zo mu bwoko bwa machine gun zizajya zijya ku rugamba. Ibi wabisoma ku nkuru Daily Mail yahaye umutwe ugira uti The Future War, US Marine Test Robots with Machine Guns and Hypersubs to Storm Beaches. Bagerageje kandi indege zitagira abapilote drone zizajya zifasha izo robo kumenya aho umwanzi ari. Ibi ngo bigamije kugabanya umubare w'ingabo zijya ku rugamba, bityo umubare w'abasirikare bapfira ku rugamba n'abakomereka ukagabanuka. Igerageza ry'izi ntwaro zigera kuri 50 ryabereye mu kigo cya gisirikare kiri ahitwa Pendleton muri California. Izi robo zifite ubushobozi bwo kwiruka kilometero 60 mu isaha kandi zishobora kuzamuka ahantu hameze nabi mu mikoki, ari nako zirasa urufaya ahantu zahawe amakuru na drone ko hari umwanzi. Igisirikare cya USA cyagerageje ubwato bwa gisirikare bufite ubushobozi bwo kwihinduranya, bukaba ubwato bugendera munsi y'amazi bita submarine. Umwe mu bayobozi b'ingabo za US wari muri iri gerageza yabwiye Fox News ko bagamije kurinda ko ingabo zabo ziba nyinshi ku rugamba, bityo zikaba zakomereka cyangwa zikahapfira. Izi mashini kandi zizajya zikora ahantu ubusanzwe hagora ingabo kuharwanira bitewe n'imiterere y'ubutaka, aho urugamba rukaze cyane cyangwa hari ubushyuhe n'ubukonje byagora umuntu kuhatinda. Aho gukoresha amapine asanzwe ashobora gupfumuka, ziriya robo zikoresha iminyururu nk'iy'imashini zikora imihanda. Ibi bizabafasha kurwanira ahantu hari umucanga, hahanamye cyangwa hanyerera. Buri mashini kandi ifite ubushobozi bwo kwikorera intwaro ipima ibiro 272. Ibi bice byombi by'iyi nkuru ni ishusho ikugaragariza uko ikorwa n'ikoreshwa rya drone na robo mu gisirikare bihagaze. Inkuru nk'izi tuzitegura tugendeye ku byo abakunzi bacu badusaba. Niba nawe ufite indi ngingo wumva twazagarukaho, yidusangize muri komenti.